To je u stvari bio jedan, da kažem, osmišljena ideja CIA da u vreme starta hladnog rata pokupe sve naučnike iz nemačke naučnike, lekare, sve ono što je bila masa elitnih istraživača koji su radili za Hitlera i da ih prebace u Ameriku. Tako je, na primjer, 40 tih naučnika došlo u NATO. I NATO, malte ne, okupirali su nemački naučnici koji su bili Hitlerove provenijencije. Ja lično mislim da su se oni nekako i infiltrirali i u CIA-u i u FBI. Oni su razvijali svoju šemu. Njih je CIA dovela da ih iskoristi. Ja se bojim da su oni iskoristili CIA-u i FBI i da su se kroz te pore organizovali i sad imamo što imamo. A čekaj, zar mi nemamo sad četvrti rajh? Zar mi nemamo Nemačku koja kidiše ponovo na Rusiju? Zar nemamo prvog nemačkog vojnika koji je prvi metak ispalio posle 45. je bio ubijen Srbin na Kosovu i Metohiji? NATO pakt